wana ndakushora mukazi ngo muhangaro makogwirobo uzo mubara koko mushanga sinzeremo agambara amazima ati nyo nke cyawa ati nyo nyera kusetoringa ati nyo batonto bacire naroha atoma toru muyaya ati nduhira bayaye nagambara amazima konko mu cyaki nakoreka ngo akaraha ikitahamu hati akufera umusyo mukati mukamara myeze ushanga ngo indabana mukaga nani nshongeje yo gambara konko muntu ngorota standika program ako muntu dogoto byakwayo yo ni ishombera kimwe yasokoto nanye no kubanjira yo mushice ndukuronda tinkubasa kushorwa mushija ryo mucyaro ni urabagambye ebya ni atugwaye komeretse baraho no ekinde mico mbere ngine mico mbi ekinde abaka ekinde chokore echikumango kwe hatire bazora ajya kamera ajuira omwana ari kinkubuza woroze kutimeze iracho kubotinire ukora ngo mutomeze nga oshora jigabira buri muri akoma kasho buri mwana tanditse ate shigambo nyo nakishwe ningaye ndakubasirebe niura niza kuintroduce program niwe niura tuna stress ukabona zo mucaci namangu yashitamana abanywani be babiri bashatu bakaganira ukabiri hapana ubundi atubo bireka kubuza ebara naganira atakabibyo makane bitera uri no horazuze ko bwire boganira ariko enda kuzakuze nangwa odeta echo muntu arugamba ngo nyine stress nyara kuzombara echo no planning abucirekare ojo odeta kanyine stress yanje katurga abantu kamukaga timu yitu kigero tuba abono bashangayo binetembo yabo eyizuire mizinga kanto kabatembe muzo wabo natarabusigaze wadenogu banyo bakwatabirege byabasere kwiru walla bakwato video abo nabo bariyo koga no bace no bace abo no bace amureba nabimanya inabi kumanya nagura kagunde demo yo kwa kureba aragati nyampeke nagura kashupa kamizi akakomba nko nyaruzo akakomba kenyaruzo aza musasire nagamba bizo kwani nyoni bintegano sa mununga bicira mu rumbara inabi cabere abinashangire mbarga bakabi ati babici munekizo itabashiza obana myaka 5 ninga kanyoro branding mbasta konkime myaka wamara kumerenka nyanya amatama enkanyaza kashuma zikazanyunguri no wakire kura nyenyungu neza bakanyanya kama gambara batumu yiwasha ngo rwo mukazi ningo rwo mwishiki ngo rwo mu rumbaro mazira myaka ejo 5 umungu nikizo cyamani manya baduru bakutamwa manya mureke mbagambire nabishike kibakanyire abashija mubire bake mwababo mweshengerezo tumwakine waka omushike naye buza reka ngambire reka ujya ngo waka ni ngambeha moya beno bagaruka moyo ni abashija mubira mwaba bake pick and pray yes no yendo ijo wogu otere ojendo kuozo kata bashanga muri yaho mutine himukwasi zato mwishike nawe kireba ngo tokine parking wembwe no jya kwegumire hwaho nabatakwe gamba kintu cyawaka moyo tugambira wakaje turebe tumwakifaha babishiki banyu ba girlfriends banyu tumukwenda kubata mukono ukajotinyi no mushiki wanje nuwogo at girlfriend ari no mbara nawo ko mukazi zashi no takwenda kuija kumuya mu mukazi nyoka njya girlfriend nono muronda mwecho kwenda kwibe byawe yes namwe nyoso ko dokangambere omushija we naryokwe yo kujya on girlfriend wawe namazima muri abayayi hati yo mukazi no ijo muiho muri ki omukazi to kubanza banywa no mushiki nimba atereka tunywane ntakwire na 10 cyane ashimanye ntamuno ija kundeberera nabo mukazi wawe ayitura atandikire ne twagenda ukanyereka bazire ba ukanyanjura yo ukamangwa ati bazire bakamauninye ninye ndukuza kwanjura ntarishuwa ngo wasa kundebera ashimani kuba ntashuwa ngo kuba mukazi wanje mfite musente ntamusente orebe yaba nabo namukuru yange cyaga fenda kacangeze hati nkubuze eshaheji no haru kwanje taru Yesu wogu hatuwariyo namwenzima hatuwariyo timwine ubyenyene jota bwaje size mbasa kwana odeta namutomoro mutawun bar namutomoro bar ntalo tagano muharabu atindi yawe tukanakunda atukani kumanya wati ngakureba nkai tazari ni kumanya nanyino bwira mpana mba Yesu apena mba Yesu atakija WhatsApp
sure tuganire tukanakunda amazima to ba girlfriend wanje najya ati it's okay abe mbere yandeba ati cyasokote cyo kora kireba akawuje kayine uwo myeze atakamucebero myeze natamwire mukakari muheteke atogu namara kumutera allo atsi tozo kantayira no bera kaisi nimbera katete kare kanyizi ayizo bakashanga ntekere mukene nakahunga ariya yamara no bera kaisi nimbera ku nyakizi mushendo cheza seta tuzuru muje transport ya ahe kumishatu ntambara haru 10 muhe chibiri ntemba bode kana waboda muhacharu wanje ndino kumbanja achikayo agambira pasta atintomire ati hona to atintomire ati nyabuza karo jangu tuzo mu relationship hasi relationship ne business uwaja muno nango on testing ngorebe kutara kora maka nkuna ko kundi araho ati nyoka yisokoto yegere kintu cyumwe arabicha kutere sumu baby eriza kana weekend tuzirire nkai ugutuma kazi ubwo nabatari mukazi wawe omukazi no kutera allo oraye ndiyo muka toje tukaza autu onasha autu sha kurwagura munyamo kareta tukatekera wanda autu gura hafu yenyama na nechupa cha soda tunywera then niwe akasete aje cyo akakozesa omukama bonamu utokumufuna wakumufuna no yahanuka hati iwe ndiyashonga yawe abwe cyo wagira ngo bashiza twacenda kushwera twakine waka mukatutama mwababa yaye mwabebe nyampo abwesonga none ngo kwano omuyo ezisho ki ozari nyowe ndibakacha onyeza eze byara sokota usungu baba winji manyi n'abaniza bita iboniza ku bitimu ekangambire waba noyendo mukazi yetwale mpaka ryarishe kandi boro yenge erikwenda kumera erikwenda kurya abakundine tibakumara nabwire bwinshi wano kimanyecho waba noyendo mukazi atari maraya wo kuza kwiba no banzoleba family inaza kuyemo mukazi neshachi wareba ogendo buza norgo mukikachi okwekana hare waza koko mukazi osheme kuba bumaze nawe myezi nk'eshatu of course manya wayenda kuchikora bugubugu tezaza mora kandi niko bakucha events ni bacho rufumorwo so wano endo mukazi ori gentle ori kuza kurebera makaga wakakombe kakakuzarira abana oyine kutambura siro ato umuntu barata bari murera abo nano mushija wano enda kumagogo mukazi na shwerwa ninga sho mushicogo girlfriend ogu na shwerwa nakombe keka muhe buri kimwe turebe kwaraze kucurunda handi yama we ukocha kureberaho otogno abashija tibaza kwitoko kangambiri odeta asa odeta nyowe atka magambe chafa yo chuma kumanya ogo odeta ni munwana wanje asa tamazero wire bwinji ninja pyo murumbara nkamunwana to abantu ni mbanya echikumanya no mukazi ushwirwe ayo no mushiza nangwa byegamba bye no kumanya none imanya de naguni njije hanuya odeta ino mushiza weye odeta ine saruni odeta aina motoka kandi mbamanya byo nebyeyi konka odeta azara odeta ni mkosa ke cyo kurebera ho tingamba wenyene nabasa kuba ine firudi bamuteresum nyincha kare umukatu niyo family meeting mutukwetenga iza hati ya makusora renti tabaraftaka na somo shija amaze kusora school fees zabana aine motoka yeye nanda kuzo mu cyaro nana aine nyina nise aine kubagura kwakora shopping speed yino mtoto namuze yako ndenyunguri mo aina makana gareba ko muntu konka tayine majuta gonka gaza kuretera umukazi waza amajuta yagahinganisa mu nyunguri ego hata tukujya ngutakunda mushija cyabaho kandi motoka wamwebwa umukazi noroga hano umubuza umunda kunkuru ntima bine bakazi nkarano gito oje ati bisinyo kanya kuri masinjiro muka nondaki akwa budget echihemu ate echitwa ebu yamu ino abitekemu akatontobeka hata kimara yamara umukazi no muhana sente ngwaze gure nyama kiri 5 mwe nabagenyi akore bitu byona owa bucha minzane kona amongeraho ekifikimu ece kibamwongeraho cyo iwamhereza milioni nitakona kumanya konkuri wamhereza ka half ka kota ukashomaho itubaka tukora list ebutwona ishemero bagura kesi bakufitana mu bitabo sente baza bankinga byona babikora okitahunka bro ochumara byona babukhereza ochubano simbora noza ishemero ko muhanda
ushangaho neiba wanyu w'umusinzi ati mwana wanje shoro zayishomero ate ha ati icyarukumi akwicyarukumi uko kireba nkeza boxing ibintu bisho yakwereza so abakazi nukwe bari iyo mwico muhe aturashaka umukino mpagisi zenzu umurebera cyo cyona konga kubaza ubwo tarimo areta mwishambani abgaje nonda kusiga byara ata akuruhize agatashi ubujija wanje ashashire renti yanguro tugoyi yafiringa gasi kandi umusaruro n'imitoro mukaganje yino ori turana nyenda dikanzo muhiyemo akurita kahe bintu yabyembuza ko mariyari manyere kangambire abakazi wabo ryo mushija noye ndo mukazi wa serious yetantara abayayi noza kubetantarota waba noye ndo mucara umucaro mu rugi bamushabarahanga icyo no kimanye ata wareta point umucaro mu rugi ndibashabarahanga no basa kwemera pasta burna ko kamba batonto Nakure point. Bazo hendereze mutugambara bwaki orutonto beko rwanyu rurenginiro kazana beyond. Namarenza kushuma rimu. Naba reverend nabafazi. Aho ntwe byahanditse birizire. Nanye byayandikire niza kwija kugambira iki kikureta nici. Chonke cyo kubaza cya byona kuko nagambira ndi wano ndo mukazo murungi na no mushije murungi umushabaruhanga. Abo kuba bushwere bwanyu bwona no burabukore buketorura butini buza kukomekereza bugiro mu kanisa. Yes. Wareba. Oba mwayebuganira mu mabara oba mwayebuganira nkahe day and day ni mwine ko nibusubira mu cyaci kanisa ensiyone kimanye kayafuko mukazi wawe wa serious wa mukono mwene icyo cyo notakagiro ko empaho manya bamoya bine mpeta mtero munga banzo murebe ari kwe hana kabwe mpeta ndakujenaga kashuka ukamubinga nakanyoko yagire nani mpeta stani yero nka ekindi kabashobore aroma abakazi ate nka ababine mpeta bine bizu ato obwira bwinji gori yempuje okana ngo kwane abinja bashise empetari bazemba sereka ati ajebwa motoka ochikomuka omukazi ati erinka wanoroga so apa intejo ine kwenda kwiza abwenja abanyadini mwehire kore cyamani okushisha izina rya rahanga no kutoba abantu ati nomanya kanga becha fayu madam aba emyaka nkikumenyema abantu bakabacha ira abafumu konka abantu bona abinji barumbaga ko mbafumu yes wadent tusanga abafumu abafere konka ho n'abatufu uko kushanga pastor umufere ninga reverend umufere nikari umuntu warahanga umufere ariho n'umutufu ba reverend zibahatiya nyonye list yanjye nabona program eragariko ninyana kubashoma batonto bakire bareza niza kubagamba abaza kwagene niza kwagene bwino ba pastor ko ba pastor bamazura bakazi babandi ba nyowe owitu n'urukungiri Paris yitumba geta ndama Paris faza kuyaba ejo umwanya turena tucyango mureba nka Yesu maza yiza ashembeza atwaza wayini konka tfaza naiza ajure pumpuri ariko nakutontobeka orere faza hatfaza natera abandi ono gambo wanyu warukungiri arega ba faza bahatiya utanteza abantu na atro sanga faza arigasimu aro ati magamba mukama nakukunda nagamba nakukunda wenkasi moyo mutima kuyoba wenka aza mweno ni nkwendo izo mbikeho torebe hato otumuntu warahanga kandi abakazi imwe bishi muri stani yo muri sebintu byo tokabyo tukora yo muhereza utwandira rahanga ni imwe buzo bwanyu mutorano benda ojera utwana mazo utfaza ngamba utfaza usanga umuntu nagira nakatontobeko wamwe nakatontobeka wa makeup rero izo mujungu ni mwima so funo buzubobo twaza ati nagamba bafaza naba reverend ba pastors azabona toto aromba atakwerezo ha kandi tubikirizamo konka mutu yambe kamugire beyond uranga shabato mbere ngumukora hanse na yiguru beka pastor kugaritse bazaba kagabati wagira ngo aza icyo wagamba namazi wagira ngo abahereza baranga binje agiro muhando gutarurwe okushanga neba gendero mu bakaze ubandi wachikoze santi no kutontobeka okutontobeka ni tucheta chi kokunda munonga abakaze checho hati no shanga pastor oba reverend oba bishop oba father akarugaha muramwa ona shibona yes banzo hurikize omunsome ichi tukureba twinemu omwoyo guba kweta ogwa mamone omwoyo gukunda sente
ushanga umuntu yaruka hakuhereza hanga mamone netambara naki watu uri kigambe cyo mamone yes iwa feeling muti mamone aza yiri cyana uramuka ha muhero mamone no moyo ogo kushanga wagenda byondi wa sente waye ko mu bwo kuhereza hanga hato shanga ebyo rero nohereza iwe noye ndiya TV kanje kutera tori kwenda ki abantu bamanye cyo basafi yes muri nanye so oshanga nti ndiya TV kanje kutera kugenda yakuratira noma abantu benshi hata abinja bo mubiri boni bakuratire byo mubiri kuko bagambira bikushesya babera active yes bakwenda hate hanga direct babire banke bitine mugasho hato shanga omuntu uri gukora ibintu bitine mane bitashemire bitine makuru nibo bakuratira munonga okusingura mamone stambara naki nimuza kutuvunura mvunure yanyu konka mvunure ya ruhanga mama na yego norura harimo akantu kamane turyabahara hati ebyahandikirwe nibigira nti twinende cyahandikirwe niza kukibahereza kiryo mu kitabo cy'infumeshura munano runyererwa ikomenesha notyo ni hagira ndo fitina ruhanga no kwanga kibi amaryo ebyehindisyo no mwe habagizo mukama ni byayanga kiryo mbiburi je wihaye biburi tukakasa eshura munano runyererwa ikomenesha sokoto ese mwe mbiburi ho erikora mu no basa kushururaho okireba ruhanga nayange kibi so oshanga nyakira wa bodo tugenda abahereza ba mukama abari kweshumbira mu kwana bahara ebinte bimwe byo bwarahanga tibari kubikura nyakira tibari kutambura amateka guha garahanga ruhanga kwa yagambira nto mishijo ino bo mukazomwe kandi tutekiramanyisize nti buri mukazi ubwo no arebe ndabo kujya ngo no mukazi uze kumwegarurira tubura umukazi ngo n'umukazi wawe tiburi mukazi ndi n'umukazi wawe akwa kuyabe nahanga Adamu akiyamworubiriza umwe yakora mu Ivo mucara we azi yo pasta yo kangambe wayihindura mpasta kokeciro ho eciro kiri kiti mutabukire okagambe turebe eshongero hering imwe abakazi yes abo kuba muri yo mucyaki mwefura muri yabacyaki amakaga baremere we bari abakazi abo mubara barjiro mu mabara bazo maka bagakora abgaki omoyo rukwera gora takuruho ogomo yorkwera kutugambira nayaza Kampala negambo tuyamubura ekintu reka nkimugarikemo abakazi abo uri mukurebo mu mabara bakije bakahamo mu maka kuri ye mbere batire bareba ngo utibakine bwirukiriye imwe bacyashe ndaharagwe tumwaka tirwe mbera muzo mu mabare mbere batire nabo bazomaka bahano ruhanga ni wari kusorofinga mbera tibare kusorofinga mbere kubuze warga kukigamba ngo owe bara embere mutire hati nazo mukaba yase toringa hati bo mukozere chima bazo kushambana ba pastor ba reverenda nchikwata otaha kandi sokoto kanyambere abakaza kandi murengize imwe mbonda ne nkoni topata nyunguri mushiza ugaja pastor papa baresera mazina tokumanya ngo hata bakazo mumaka tubakigondera bashija babona bagondera munonga bashija ba wachimanye handi obutashomesebwa omupandika nakibagambire nto mukazi kwara batashomesibwe noza kushanga yagwiro mu kinte ki sokoto mukazi kwa kuba yashomesibwe ubwo mukazi byari nagamba atahira abatira amazima gina mutuma abakazi bamwe abakazi binde kushomesebwa kankubuze nagore kambuzo atashtora kore ati reka mwebare ebitenza byantawura reka abushonga yobwire reka tsibura abarimba tereba KR Media bitumutebwa nguturiamwanya gwa Obote rukushangwa around about tree shade wanoza muhando gwa za St Peter's Church no kushangwa inyama yembuzi wana nyama yembuzi oja wa Obote wanonda kasoda kakufikira ninga karokosya wanonda ka itapa kunyaza waraji iza wa Obote roho waraji kwa ti waraji ya bagambira kwe ebyo byona nyona sibura sibere kuyaho nduzagara kapate B tukagambara ansa ntukutanchira abakaza bashwirwe uko biha bashija banyu uko bajya ngo pasta aija kumbe arakuza kana tontobeka kigambe arakuza kora sibera abarebake ara media nuko twagenda tutyo
koka kandi reka tugambira abishibona bariyoko mweteke mu kitinisa kugira ngo nyencha kare ni munyensi yanywe beje abo kuba ati reka mpabure n'abacyara kaza bashwirwe tichikumanyisa ngo kumwahura sokoto najya ngo tuyino buhetangaro tichikumanyisa ngo bakuteka hakaheto bawamarayo bakazi mwe mwegarikemu kandi mugume muhurira bashija banyu mureke kurira mnongo mbashija barahanga ngo tumanyambwe pastor turaganiso kusiba ekisibo cya wiki mushija we kiro cyo kuza kurya ukashwerwa barono umureba wamushwerwa kandi umukunze reka kuza kukunda kandi abantu abaheru banzo yombekeka yawe then ubone kombeka nabanda abaheru agogo n'amazima twabasibura bitu ukaburije ko kumwahura program yitu ningira ngo wayega yayega kandi ntyo yatushemeza munonga nkabunko ko mu cyara yambara kugamba omucyara we nato ine kugambira baronti manya niyo mu kisibo tinkuza kuyamba mushija wanje na Bible ne kigamba nto mushija takategeka mubiri gwe kwiyaho no mukazi nategeka mubiri gwe mushija we so mwine kwikirizingana aha umukusiba kwanyu tikira mayisango mushija to kuza kumuyamba umumbere ejo ngira ngo twagicenga twena nimuyambagana ntanga deni ni wari kuzakubagarukamo kari musibe abale bakera media mwe bari mahono mareba kandi nzakwante yongerayo na bindi twega bindi munonga utalga kera media center abakaza mtiona TikTok, Facebook, YouTube utsanjeyo subscribe and you like, you share, you comment zani nzakwante ushangayo kandi tuzigarukamu MC Mod always with you. Stay blessed. Bye-bye.